baha ikaze kuri channel ya 5 minutes of football. Iyi ni channel izajya ibahereza amakuru ya siporo yagiye aranga amajuru atandukanye mu gihe gitoya, ku buryo hari ubayifite ibindi ajyamo bahita bijyamo vuba yumvisha amakuru y'imikino mu minota mikeya. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri UEFA Champions League yabaga mu ijoro ryahise ndetse no kuryabanjirije iri ngiri ryahise ryo kuwa kabiri no kuwa gatatu. Tugiye kuganira ku makipe yanyu mukunda ko nitwaye, ese n'iki bagomba kwimprovinga, ese n'iki bagomba gukosora mu mikino yabo, ese biteguye gute imikino yo muri weekend. Ibi byose tuzaza kubiganiraho muri iki kiganiro. Tudatinze reka duhere muri groupe A ariyo igizwe n'amakipe nka Bayern Munich, Man United, Copenhagen ndetse na Galatasaray. Iri ni itsinda ryagiye rikomeza kuvugisha abantu byinshi kubera ko ikigugu Manchester United kirimo cyakomeje kugenda cyitwara mu buryo butari bwitezwe n'abakunzi bacyo ndetse n'abandi bakunzi b'umupira muri rusange, aho baje kuba batsindwa imikino ibiri batsinda umwe. Kugeza ubu ngubu batsinze Copenhagen bari ku kibuga Old Trafford, ubona ko bagowe cyane n'ikipe ya Copenhagen kugeza ubwo Maguire yaje kubatsinda igitego cya mbere, ari nacyo cyabonetse muri uyu mukino, unanaza gukuramo penalty. Ukabona ko Manchester United iri kugenda itsinda mu buryo butari ubwa Manchester United yifuzwa n'abafana. Ukabona ko Manchester United ni ikipe itari yatangira guhuza umukino, abataka bayo ukabona ko ni abantu batari abo kugenderwaho, yaba kuri match nto yaba kuri match nkuru, kuko nk'ubu Manchester United imaze hari amanota menshi imaze kugenda ifata ku bibuga bigiye bitandukanye yakuye mu badefanseri bayo. Ubona ko attack byayinaniye kabisa, ukabona defense niyo iri guproviding ibitego, ukabona niyo iri kudefend ibitego. Manchester United buri mu makipe muri shampiyona itinjijwe ibitego byinshi, kuko match ya mbere banganyije 1-0 na Wolves, bagenda banganya na match menshi bagiye batsinda 1-0 gutyo. Ukabona ko Manchester United ifite ikibazo muri attack kigaragarira buri wese. Kugeza izi saha abataka bose ba Manchester United muri shampiyona bafite igitego kimwe, icyo ni cya Rashford wagitsinze kuri match ya Arsenal. Ukabona ko ni Manchester United igifite byinshi byo kuba yakosora, igifite byinshi byo kuba prove bakishoboye muri no season. Bitari ibyo izi season zawe nk'izindi zose zashize, bitari ibyo Manchester United kuza muri Champions League umwaka utaha byaba ari ibintu bigoranye cyane, ndetse n'ubwo kugira izarenge amatsinda bizaba ari ibintu bigoye, kuko kugeza isahani ya gatatu ifite amanota 4, inota rimwe yarikuye kuri ifite amanota 3. Yatsinzwe match ebyiri, ya Bayern yaratsinzwe batsindwa na Galatasaray, baza gutsindira Copenhagen wayo rwa Man United. Ariko ubona ko ni ikibazo kwinjiza ikipe nka Copenhagen igitego, ni ikibazo. Ukabona ko ni ibintu bigoye Manchester United kirangagije na save Onana yakoze ku munota wa nyuma. Ukabona ni ikintu kigoranye kwizera ko Manchester United iri buze kubona amanota. None ikibabaje kurusha ibindi ni uko hantu twari twiteze ko Manchester United ikora amanota, ariko ku kibuga cyayo ni ahantu ubu ngubu bitakiri ibintu wakizera ko Manchester United yabona amanota ku kibuga cyayo, kuko iraza ikagorwa na Brentford bakishyura ku wa nyuma, ukaza gutsinda ikipe ya Nottingham ibitego 3-2 muri ku kibuga cyanyu, nabwo mwabonye amapenalty. Ukabona ko ni ibibazo kuri Manchester United itari yabona forme mu bakinnyi bayo bakina attack. Abakinnyi bayihenze guhera kuri Rasmus Hojlund kugeza kuri Anthony ba miliyoni 100 byonyine. Abo bakinnyi babiri bakoze miliyoni 170, ariko urebye umusaruro wabo bafite, ukabona ko ni ikibazo kabisa muri Manchester United gifitwe cyane cyane muri attack yayo, kuko ubona ko defense iragerageza ntirizwe ibitego byinshi, ariko attack yabo ubona ko irabavuna cyane, ku buryo bizabagora muri no season cyane mu gihe cyose Rashford cyangwa se Anthony batari bagera mu bihe byabo, kuko Rasmus we nta n'ikintu wakirirwa umwitegaho na kimwe mu gihe Rashford ndetse na Anthony batabasha komereza imipira ayiteze kuri Bruno gusa. Ubona ko ni ibibazo muri Manchester United bishingiye kuri forme z'abakinnyi bayo
mu gihe cyose bagira forme abakinnyi bayo cyane cyane muri atake, ubona ko Manchester United bishoboka ko ino kipe yakongera ikabona resultat. Muri weekend ifite Manchester City, turaza kuyiganiraho mu buryo bwihariye bwayo, dukomeza n'andi makuru yaranze kino cyumweru muri Champions League. Aka kanya Arsenal iyoboye itsinda ryayo ihuriyemo n'ikipe ya Sevilla, Lens na PSG. Ubona ko ni itsinda ryoroheye Arsenal ugereranyije n'urwego Arsenal iriho muri ino minsi ya vuba. Ni ikipe yagaruye forme, ifite abakinnyi bayo bumva filozofi zayo, ukabona ko ni ikipe imaze kuba isa n'imenyerana. Ni ikipe abakinnyi bayo bagiye bamenyerana cyane, ubona ko guhuza umukino ari ibintu byoroshye kuko bose bagiye baca mu masantere de formation amwe. Ugasanga n'abandi bagiye bava mu makipe, ni City abenshi bavuyemo, ubona ko bagenda bakina ibintu bisa n'ibyo Arsenal n'ubundi ikina, cyane ko Arteta ari we mutoza wayo, utoza ikipe ya Arsenal n'ubundi wabanye muri Manchester City, wabanye na Pep Guardiola uzi imikinire ye, ubona ko bakina imikinire ijya gusa. Ubona ko Arsenal nayo ni ikipe iri muri forme koko za nyazo. Aka kanya ubu itsinda yagombaga gukora reaction kuri match yabaye muri weekend yanganyijemo na Chelsea. Ubona ko Arsenal iri gushaka imbaraga nyine zikomeza kuyituruna muri Champions League, ariko bigakomeza gutera ikibazo kubera uno mutoza Arteta udashobora kwizera groupe ye iri kuri bench ngo abe yayihereza umukino cyangwa se abe yatangira gusimbuza hakiri kare. Ubona ko Arsenal ishobora kuzayigora mu gihe cya nyuma cya sezo, muri journée za nyuma ugasanga abakinnyi bafashwe n'ibibazo by'imvune kubera ikibazo cyo kudakora rotation ku bakinnyi bayo. Ukabona ko umukinnyi yava mu kibuga cya Arsenal aruka avunitse, akagaruka agakina kugeza yongeye kuvunika nibwo bamusimbuza. Akabona ko n'ibintu by'ikibazo, ndetse agomba kumanaginga case nshya yavutse ya Ryan ndetse na Ramsdale, akamenya cyangwa se akaba kiriya ku bafana no ku bakunzi ba Arsenal, akaba kiriya kerekana ati uyu niwe nimero ya mbere yanjye, undi muzamu nawe akiza ariko ari nimero ya kabiri, kuko mu izamu buriya ni ahantu hagoranye kuba wakorera amarotation, cyane kuko ku yindi myanya iba ikenewe kuba wakoreramo rotation. Ahantu mu izamu ni ahantu umuzamu iyo ari umuzamu wa nyawe muzima ashobora no kumara imyaka 10 arimo ari we wenyine usimburwa, cyane katirukanka mu kibuga nk'abandi bakinnyi ngo abe yananirwa. Ushobora kumuruhura kuri izo match za Carabao na FA gusa. Ubona ko atari yabakiriya kuri icyo kintu, nacyo cyitezwe ko yazagikoraho reaction. Tukomeza kuri Manchester City. Manchester City yakomeje kwiyerekana nanone, itsinda ibitego 3-0. Ikipe ya Young Boys baje kuba bayitsinda ibitego 3-1. Ubona ko atari resultat mbi kuba binjijwe igitego. Ubona ko bafite ikibazo cy'umudefanseri wahawe umutuku, bafite ikibazo cya Kevin De Bruyne mu providing ibitego. Ubona ko iyi ni Manchester City itagitsinda ibitego byinshi nk'ibyo yatsindaga umwaka ushize, ariko ukabona ko nanone ifite impamvu z'ibisobanuro. Ifite abakinnyi benshi yagiye yinjizamo, benshi n'iseso ya mbere bari gukina muri Manchester City. Bagiye babura abasore nka Riyad Mahrez, ba Jack Grealish ntabwo bari mu bihe byabo nk'ibyo bari bafite umwaka ushize. Ubona ko nyine ni Manchester City ifite itandukaniro hagati yayo na Manchester City y'umwaka ushize, kongera ko n'abakinnyi batabona ko badafite inyota nk'iyo bari bafite umwaka ushize yo kuba batwara Champions League, bagakora ibitangaza muri Champions League, bakaba ba mbere batwaye Champions League muri Manchester City. Bano basore bayo ubona ko nayo iri kwitegura Manchester United gahoro gahoro, yagiye ikuramo abakinnyi bayo mu minota itari yarangira. Turaza kuganira kuri iyi match ya derby mu minsi iri imbere y'uko iba. Nayo iyoboye itsinda, cyane ko nayo iri mu itsinda ritoroshye, ariko ifite Leipzig nayo iri inyuma, ariko Manchester City nta gihindutse zayobora ino tsinda. Dukomeza indi kipe yari iri muri Champions League ni Newcastle. Ubona ko ndavuga mu Bwongereza, Newcastle nayo ubona ko yagiye mu itsinda rikomeye, mu itsinda yari yerutse kujya muri Champions League imyaka 20 ishize. Ubona ko ni inshyitsi muri Champions League nyine,
ryanganyije ubusa ku busa. Iryo ni inota rimwe kuri match ya mbere bakinnye na AC Milan itsinda Paris Saint-Germain igira amanota 3 itsindwa na Borussia Dortmund wayo kwa Dortmund. Ubona ko si ikintu cyo kuba wayigayira kuko ni ikipe ikiri kwiyubaka, wenda wakitega ko umwaka utari bwo bazarenga iri tsinda. Ubona ko amakipe ashobora kuzarenga iri tsinda ni Paris Saint-Germain ndetse na AC Milan. Ubona ko Paris Saint-Germain yahinduye filozofi, yaragarutse, ni ikipe iri kwizerana ubwayo, bazi ko Mbappe bamufite bwa nyuma ino sezo atagiye mu kwa mbere, baba bagize imana bakazamukomezanya mu gihe kizaza, bakabagereza mu kwa gatandatu Champions League irangiye, bagize imana bakora ibitangaza bakayitwara, nabo bakayitwara bwa mbere. Ubona ko nayo ikibura ni ugukuza mentality z'abakinnyi bayo, nabo bagatangira kwiyumva nk'abashampion, bagatangira kwiyumva nk'abantu batwara igikombe, cyane ko bagiye baziranye nabo abenshi usanga ni Abafaransa, urebye nka trio attaque yabo y'Abafaransa baziranye, bamaranye igihe kinini. Muri defense niho harimo Abafaransa, muri mediane harimo Abafaransa baza Emery n'abandi. Ubona ko Paris Saint-Germain ni ikipe yo kwitondera muri kimwe muri knockout stage. Ubona ko ni ikipe yahindutse itagifite pressure ngo dufite Neymar dufite Messi ngo tugomba gukora ibitangaza. Ubona ko ni ikipe yemeye guhera hasi igahindura projet zayo zo kuba yazana abastari, ahubwo itangira projet zo kuba yarema abastari cyangwa se igaforma abakinnyi bayo mu buryo bwayo, apana kuzana abakinnyi basa nk'aho bagiriye impuhwe Paris Saint-Germain. Ubona ko bafite igitekerezo cyo kubaka Paris Saint-Germain nshya, yubakiye ku gitekerezo cyayo, ajyana n'ubwereza umwanya Niki agatoza ibintu byiwe, abayobozi ntibamubangamire, bakamubwira abakinnyi bari n'abadari, niba Mbappe ahari akagenda, cyangwa se niba Mbappe ahari bakamubakiraho projet, niba adahari akagenda, bagakomeza kubaka projet yayo badashingiye ku muntu umwe. Kandi ubona ko bahisemo neza kuzana umutoza nka Niki, umutoza umenyereye kubaka amaprojet, yarayubatse muri Barca, amenyereye gutwara ibikombe muri Barca yarabitwaye. Ubona ko ni umutoza w'umushampion ushobora kuzabageza kuri byinshi mu gihe bamuhaye umwanya agakora ibintu byiwe. Indi kipe ni Real Madrid, yaje kubitsinda ibitego 2-1. Jude Bellingham ukomeje guheka ikipe ya Real Madrid, n'ubundi nawe waje kubugikura ku kibuga cya Braga, batsinda ibitego 2-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Rodrigo nawe wamaze kugaruka muri forme, ndetse na Bellingham wamaze kuba utangaza ko ahari ku mukino wa El Clasico bazabonamo na Barcelona kuwa gatandatu. Nabona umukino tuzaganiraho. Ubona ko nayo ni ikipe yo kwitegura ko izatanga akazi gakomeye muri Champions League, mu gihe bagifite n'umutoza Carlo Ancelotti, umutoza wumva swadiye, akamenya icyo umukinnyi ashoboye, akamenya n'icyundi adashoboye, akamenya umwanya umukinnyi yishimiye gukinamo n'ibyo ashaka gukinamo, ahubwo akamenya kubihuza abakinnyi bose, akamenya kubahuza ku buryo bahuza umukino umwe bagakina bisanzuye bose abakinnyi biwe. Ubona ko bafite mentality yo hejuru, bacyafitemo abasaza ba Toni Kroos na ba Modric bashobora kuba bahika ikipe bakageza kuri Champions League yayo, cyane kuri Real Madrid muri Champions League ubona ko iri mu bintu byayo bitewe na experience n'amateka bayifitemo. Indi kipe ni Barcelona, ikomeje kuvugwamo ibibazo bikomeye, abakinnyi benshi ntibahari kuri match ya El Clasico izabahuza na Real Madrid kwa Barcelona, ariko baje kuba batsinda ikipe ya Shakhtar Donetsk ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na Fermin Lopez ndetse na Ferran Torres. Ubona ko Barcelona ikomeje guhekwana amazi, abana bayo ba Lamine Yamal bari kuri ino match ndetse bitwaye neza, ba Fermin Lopez bitwaye neza, baje kuba natsindiye igitego. Ubona ko Barcelona itangiye gukomeza kwizera abana bayo, ndetse ikomeje kwishakamo ibisubizo. Bimwe tuvuga kuri Manchester United igomba kwishakamo ibisubizo, igakoresha abakinnyi bahari kandi bakamenya ko bagomba kubona resultat. Ubona ko Barcelona ibyo bintu nayo irimo, gusa lisite y'imvune zabo ikomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Ejo ku mukino wa Shakhtar batakaje umusore Joao Felix wabo waje kubavunika, ndetse dutegereje kubona reports niba azaba ari ku mukino wa El Clasico. Ariko Pedri, Lewandowski, Gavi n'abandi na Rafinha bashobora kutagaragara kuri no match, ndetse na Frankie de Jong. Ubona ko Barcelona ifite ibibazo by'imvune izakira muri Real Madrid.
ubona ko Barcelona imbaraga ifite ni home advantage izaba ifite, ndetse no kwizera umukino wabo, cyane ko Xavi yamaze kubagaragaza ko ari umutoza ushobora Real Madrid cyane, amaze kuyitsinda inshuro nyinshi, kuva yaza amaze kuyitsinda inshuro nyinshi zigera muri enye. Ubona ko Barcelona nayo muri Champions League ni ikipe yo kwitega mu gihe izaba irenze n'amatsinda. Ubona ko nta mukino yari yatsindwa, itsinze ibitego byinshi 5-2 gutyo. Barcelona ni ikipe yo kwitondera cyane ko bazarenga amatsinda abakinnyi bayo bagarutse, ukabona ko ari ikintu cyo kwishimira kuri Barcelona. Ayo niyo makuru yaranze amakipe yanyu muri Champions League. Ahari tuzakomeza kubiganiraho ku majoro ari imbere n'ubundi. Tuzanagaruka tuvuga ku mikino ikomeye ihari